Mbanje kubasuhuza, jye mwumva kuri mikoro ni Jean Pierre Nsabimana. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka y'u Rwanda, igice cya mbere, u Rwanda rwa Gasabo. U Rwanda ni igihugu gituye mu karere k'ibiyaga bigari, kikaba na kimwe mu bigize umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ari wo CIPGL. Ni igihugu kiri mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, kikabarirwa muri Afurika yo hagati. Mu majyaruguru gihana imbibi n'igihugu cya Uganda, mu majyepfo hakaba igihugu cy'u Burundi, mu burasirazuba igihugu cya Tanzania, naho iburengerazuba hakaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rufite ubuso bwa kilometero kare 226,338. Rutuwe n'abaturage 1,10,500,000. Ubu ni ubushakashatsi bwagaragajwe n'ikigo cy'ibarurishamibare mu Rwanda mu mwaka wa 2012. Ubwo buso bugabanijemo intara 5 arizo: intara y'Uburasirazuba, y'Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'Umujyi wa Kigali. Izo ntara kandi zigizwe n'uturere 30, imirenge 416, utugari 2,148, imidugudu 14,873. U Rwanda ni igihugu kigizwe n'uruhererekane rw'imisozi n'ibiyaga bitagira ingano, ariyo mpamvu barwita igihugu cy'imisozi igihumbi. Ni igihugu kibamo urwunge rw'imigezi n'inzuzi zirimo Akagera, Nyabarongo, Akanyaru, Rusizi, Ruvubu, Sebeya n'izindi. Imwe muri iyo abashakashatsi bemeje ko ariyo soko y'uruzi rwa Nili. U Rwanda rufite ibiyaga 30 birimo Kivu, Burera, Ruhondo, Muhazi, Rwanyakizinga, Hago, Ihema, Karago, Rweru, Mugesera, Birira, Cyohoha n'ibindi. U Rwanda kandi rufite ibirunga 5 ari byo Karisimbi, Muhabura, Bisoke, Gahinga na Sabyinyo. U Rwanda rufite amashyamba kimeza arimo Nyungwe, Gishwati, Mukura, ishyamba ry'ibirunga na Cyamudongo. U Rwanda kandi rufite ibyanya 3 bikunda gusurwa cyane na ba mukerarugendo. Muri ibyo twavuga icyanya cy'Akagera, icyanya cya Nyungwe n'icyanya cy'ibirunga. Ubutaka bwaho bugizwe ahanini n'uruhererekane rw'ubutaka bw'imisozi, imibande n'ibishanga. Hirya no hino hari ibitare n'amabuye manini y'ahantu nyaburanga
nk'urutare rwa Ndaba ruherereye mu karere ka Karongi, urutare rwa Kamegeri ruherereye mu karere ka Ruhango, n'urutare rwa Ngarama ruri mu karere ka Gicumbi. Abanyarwanda nyamwinshi ni abakirisitu bigabanijemo amadini atandukanye. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 abakirisitu ba Kiliziya Gatolika bari 56.5% by'abaturage bose, 37.1% ari abaporotesitanti, naho 11 bari abadivantisite b'umunsi wa karindwi, 4.6% ari abayisilamu, 1.7% ntibari bafite aho babarizwa, naho 0.1% babarizwaga mu idini gakondo. Mbere amashyamba yo mu Rwanda yatuwemo n'abaturage batandukanye baturutse hirya no hino muri Afurika, bituma baremamo ibihugu byinshi. Igihugu cyitwa u Rwanda nyirizina cyategekwaga n'Abanyiginya, cyabaga ahitwa i Gasabo ho mu karere ka Gasabo. Amateka agaragaza ko cyahanzwe ahagana mu mwaka w'igihumbi. Gihanga Ngoma Ijana niwe wahanze ingoma Nyiginya y'i Gasabo ahasaga mu w'1190, akaba ari nawe ubimburira itonde ry'abami b'Umushumi, aho byumvikana neza ko mbere y'uko Gihanga ahanga ingoma y'i Gasabo hari ibindi bihugu byari byarahanzwe mbere, nyuma bikaza kwegukira u Rwanda. Muri ibyo bihugu twavuga nka Ubungwe byategekwaga n'ibikomangoma by'Abenengwe, n'Ingozi mu Burundi, Ubwanacyambwe kimwe n'Uburiza byategekwaga n'Abasinga n'Abongera n'ibindi. Igihugu kitaritwa u Rwanda rwa Gasabo, ni ukuvuga hakitwa Ingoma Ngabe y'u Rwanda rwa Gasabo, cyari kigizwe n'imirenge 6 igize akarere ka Gasabo.